Yung ngasi second class ta ngang ina celestial bodies haibado ko. Celestial bodies kaino yung ngasi celestial bodies ko. Celestial bodies se koigi universal laiba tha thon michak planet numit khudimak celestial bodies ko yo. Celestial bodies akhon makhal ani khaido eba ganda bra makhal ani khaido e two types ni amana kai go luminous haibadi masana masagi mangal pithokpa ngamba kudamoni stars numit kumba thoi michak numit thoi michak amani dana stars ko mukhoi singse masana masagi mangal pithokpa ngamba singse kai go haba luminous kawi utuga masana masagi mangal pithok chaba ngamdaba sina non luminous kawi ba ko example haigana moon tha asteroids chi kara de lei khang bra asteroid chi kai de lei ha tari koi planet ko Mars amasung Jupiter ki marakta lei ba asteroid chi kai de lei ba Mars amasung Jupiter ki marakta oda asteroid belt ko bam su lei asum adu khangjil lo yare phare adu asteroid chi kai ne ba non luminous masana masagi mangal pitok chaba ngam da ko moon meteor comet meteorites mojing non luminous ngakta ne ba ko meteor haide hoi asteroid china magi asteroid belt mana chale ba lambi do asteroid belt ko ba malaye ba mana chat ba lambi asteroid ba lambi do gi nan thola tarak tar di madu meteor ko ba har meteor do na Earth के atmosphere da फालो लगा तारक पंगांदा तारक लगा होगी कनो दा सी इ लिसो तो meteor asteroid che magi asteroid belt ko basi nan tholo tarak la kan meteoroids ko we aduga Earth के atmosphere da mangra ta di meteor hai ko we aduga Earth ki kano da layer yok ta di surface yok ta di meteorites ko RITES no logo kari ko ba meteorites Earth ki surface da yorok tari mas ki ko ba meteorites ko ba yare pare explain toro mane yong asidan nan luminous body singji amu explain toro lage makhal khara pire kai no am da asteroid kan mokoi che asteroid sa ha to mai kai le ba Mars ka Jupiter ki marak ta le asteroid belt go ba ma le mose am pi rocky go ba nung ngoi kai to object ni oju hoi planet dona kana ko de lei ma se mi ke ko de lei ko am le ko kana ne ko na lami phangji na asteroid ma prithvi thengai dore kai to bu na ba to to prithvi kai ne kai to rom bu khau bra tang na meteoroids to si meteoroid ROIDS na ta meteors machine ka no mo asteroid tik na tholo tarak bai tare prithvi di yorok to ba Earth ke atmosphere di yorok pa ko nu sita chak thirang mangi dine ba ko burn up in the mesosphere hai ke no ta no gi lairo lamane kana atmosphere gi leron tam kana yaro kani me aduna kano se chak thela mangi bagi na mutta da hoi thoi ma thi tarak kan u bu do ne ba meteoroid chai che kai go man asha pe jodi kai go ba meteorites ko ba RITES ko thoi ma thi do ne ko meteoroid chai che mana prithvi gi le ma yaro di kai go ba meteorites yare ko kai loi do ba RITES na yare tunda comet da helix comet kai lai ko comet ko helix comet kai sei 71 to 73 years ki gap le ga pai re hai bani ma se mai mathun da mai di chak la parak ko comet ko moi jing ji jon nan luminous body makhalam mani mo jin numit ko da koi do ni ko yam nuai ja ni geography hadang da stars ma le re ko tang da fare stars kai no luminous body ani mangal pi bangam posang ni luminous body ni star ki color se star ki mangal color machu se temperature da makha pole ko star color se kai da makha pole ba temperature da makha pole prakha da hang ba yawi star ki color se star da sorry star ki color se kai da makha pole temperature makha pole ko ba hang ba yawi makha pole ko group of star inside how class da class da yawi do constellation kai no group of stars hai kai no group of star forming pattern sem ba ko star ngam na sem group hoi Orion gan le do si yaro kin Orion constellation hoi gi tia da yeng kan da hoi gi ten kapi man bi adagi am le do so asi makhal khangjen je ko
group of stars forming pattern se mo si kai ko constellation ko constellation ko constellation na khoi universe khoi chau constellation ji maming kai ko hydra ko ko hangel lo si largest constellation ji kai ne ba hydra ko universe khoi chau constellation ji kai ko ba hydra ko wi aduga saptarishi ko saptarishi haina khangna ba question na hatu je prakha saptarishi na khangna constellation ko mano hydra di urja major ji ko urja major ji kai ko ba saptarishi haina ji ko ba yar ko aduga ngai constellation makhal amusu leiten kapi mong ma le do orient ko web do ko orient constellation ji da khoi chau ba star si brightest khoi ni ngan ba orient exam dang ji pera ne ma si makhan ne ba hang si ko na orient constellation am piram mani hai ba orient constellation ji da kai do ba khoi di lang tik lang ba star ma yawe do kai no na hang tu ne ma ji kai ko ba do rigel 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 ko rigel hai ga rigel hai ga phang lo re pakha ma phang lo re ko kai ko ba rigel yai ko sima the brightest star in the night sky numidang matam da khwai dagi langtrik lang ban numdang matam da star do kari noi kai na bodo pulap ti yang kan langtrik lang numdang matam da serious ko ba ko ma chi kai ko dog star su ko si si ma su pap da kha to ni bijan to ani hla kani bodo khoi khwai art khwai nak pa star kai no tari numit ne ba ko san kai ne ba numit ma si kam la pe hai tari 150 million kilometer la pe ba ko 1.5 into 10 power 8 kilometer haragana ko million na 150 million kilometer lape ba san dagi yare ko odo ko numi ke matung da khoi nak pa ga proxima centauri ko proxima centauri hai gra centauri hai gra ki matung khoi nak pa star si proxima centauri lai re patang da numit ka prithvi mar ta ara pa si lape dana lape kilometer on wai dana to kaina all hai tare am light year gum parsec kum man all eba dui maming numit ka prithvi mar ta ara pa ara pa si astronomical unit hai tare moi ja on bagi unit che kaina all ta light year ko bom lai parsec ko bom lai moi se kai ko celestial distance ne ba numit prithvi ka planet ama planet mar ta ara pa si kaina all eba light year na tra parsec na all eba ko yar ba light year amaga kilometer kya mana hai tare 9.46 into 10 power 12 kilometer ka mani parsec amaga muk light year kya mana hai tadi 1 parsec equal to 3.26 light year hai si kaino mu explain tarong ni yong light year hai di kaino hai ba matam da gyan ta na ko pa mun to light year hai di light hai di mangal na 1 second na chali si kya no khang bra 3 lakh kilometer ne ba mangal na meter 3 lakh kilometer चले मंगाल से क्या चले बा 3 लाख किलोमीटर है सेकेंड अंदर किलोमीटर लाख हम चक्कर में हूँ और दे बस इम्फाल सब सेकेंड मचे मचे तक को और ये इंडिया मणिपुर इम्फाल लेना दिल्ली ना पायरा दे चुन यौ नहीं और ना मंगाल ना सेकेंड अंदर लाख हम चले किलोमीटर हाइबा सेकेंड अमा से चटप लाहुम चटपे सही अमा चटाड़ी सेकेंड अमा पुंग अमा नोंगमा था अमा सही अमा को चटोसी मंगाना सही अमा चटप चलेबा डिस्टेंस तो करी कोबा 1 लाइट ईयर गंताब्रा गंतारामनी खले मंगाना सेकेंड किलोमीटर लाहुम चटली को और कईगुमा मंगाल सिना नोंग नते को था नते को हफ्ता नते को कहीं बा सही अमदा चटपा डिस्टेंस दो तो कई को लाइट ईयर 1 लाइट ईयर को है अदुगुंबा लाइट ईयर 3.6 का क्या माने बा पार्सेक अमगा लाइट ईयर अमगा ना किलोमीटर क्या माने बा 9.46 10 ते कनो 0 क्या नो ट्राइन थोय सुमा यार बा फरे सिबुक तवरसी सनसिना मथन क्लास तवरसी